smo znali u četvrtak kakva kazna ga očekuje i onda smo dobro pripremili utakmicu, napravili smo sve scenarije šta je moglo da se dešava u toku igre. Kao što sam rekao, kolega nas je iznenadio malo sa postavkom jer su celu polusezonu igrali sa 3 pozadi, ali smo se brzo prilagodili. Videz ni bila najboljša tekma, niti iz naše strani, niti iz njihove, ampak pomembno so 3 pike. Mi smo od samega začetka krenili, ne bom rekel, najboljša, ampak v drugi polčas smo krenili zelo dobro, tako da na koncu se obrestovati. Zdaj moramo spet pokazati pravi obraz, skoncentrirati se na sobotno tekmo. Vemo, kako smo izgubili pike v Krškem, tako da ne bo lahko, vsaka tekma je pomembna, spet šteje nove 3 pike, tako da moramo se dobro pripraviti in kot prvo se moramo dobro zregenerirati in potem dobro pripraviti za njih.